kwakukhona anti la ekhaya ngiyamazi mama anti mamasha wayengagidi wayehlula anti mamasha beno anti mayisi babengagidi babehlula ithi inkosi langa ngelinye ilanga Manazaretha inhliziyo yami ibhlungu moya wami ukhululile kunomntanami ekade ngithi ngihamba naye endleleni kanti ngihambi naye ngathi inkulumo yami ifuna ukugudla ngasengalele ingozi nansuka yokungahlukanisi noma yokuthanda izinto kade ngithethe icala nobabucele bendaba yamafoni angisiyo umngane wefoni sabe imikhuba yayo ithi inkosi langa usehambile emhlabeni kodwa ezulwini kaShemba kafika ngicela sibuke lo ndaba ngithanda mayixoxa insizwa kaSibiya ngibuke ukuthi le insizwa le iyazi ukuthi Shemba uNkulunkulu Shemba ufuna Shemba ufuna izinto eziningi ufuna umphefumulo wakho khonze yena kuphela wazela ukuthi uNkulunkulu ithi inkosi ngihambile ngamfuna esogwela ngimtholanga ngihambile ngamfuna ejele ngimtholanga kodwa umsebenzi kaNkulunkulu wayewenza awukho umhlangano wayewuphutha basobe umama futhi wena uqondene neweekend angabibikho umama ongezuba khona kusasa zonikela u14 ngoba uyofana nomama ongenayo ibail ithi inkosi ngize ngaya esihogweni sikaSathane ngamfica khona niyezwa makhosazana khuluma ngo-anti owayegida kume wonke umuntu mase kuthiwa ishaya isigubu siphile elunchini ubuke u-anti umamasha ithi inkosi ngimfice khona ngafike ngayibuza inkosi yasesogweni ukuthi umntanami ufunani kuwe uthi wathi uSathane hayi Shemba wami uthi wathi haya kuyena wakho wami lo ngiyamazi emgidini legidi ngiyamazi emhlanganweni ngiyamazi 25 benikela uthi yayizi wathi uSathane akaphumi la ngeke ngikunike Shemba wami lo namo wami nginobufakazi engakuveza ngikukhombisa ukuthi wami ithi inkosi ngihambile ngawulanda intombi evunule senza nesigubhu sakhala isigubhu uthi wanyakaza umamashe esesihogweni sikaSathane wenza lento ayiyenza emgidini uthi ngase ngithi kulo Sathane uyambona ukuthi uyena wami uthi wenza uSathane yebo uyabona Shemba kodwa ngibona kancane ngicela nami ukwenza kwami thola ngigidi hey uthakajayivanga wayenza ame ngonyawo lodwa jayiva uthi wathi uSathane namo wami nakho kwami kade kwenza inkosi ngahlala phansi ngathula ngathi konje lengane ngoba ngiyayazi ukuthi ngiyayithanda ngiyilanda kanjani uthi ngase ngithi amaNazarethana hayibail ithi ngase ngilanda umnikelo wakhe ka25 lebhuku lakhe ka25 ngakubeka uthi ngathi wena ndoda umntwana wami lo nawo 25 wakhe kade unikele uhamba naye ivunulo yakhe angikhombise wena ekade unikela kuwe ukuphi umnikelo nawo uthi wayethi uSathane nginawo mina 25 wakho kaNkulunkulu ithi ngamzuza kanjalo wayesephume esogweni wakhishwa 25 wakhe ithi inkosi ngawuthatha wonke 25 wakhe ngawunika uSathane ngathi akahlala sale lawo akhonze wona ngathatha umuntu wami uyabona umnikelo ukuthi ubaluleke kangakanani uShemba akusiyinto okudala mayetha umnikelo esontweni abeke igaba u-anti umamasha wakhishwa esihogweni sikaSathane wakhishwa u25 wakhe ithi nyanga izulu uhamba endleleni ebheke ezulwini udlule emahlathini uvunjwa kukhona abanenhlanga isho njalo inyanga izulu ngo86 ithi kukhona abanenhlanga abayothi mabehamba kuqhamuka unwabu luthi nami ngifuna ukuyezulwini kodwa ulimi lwami alukho ngabulawa ngasikwa wasegcwatsha wena inyama yami isikuwe ngicela ungayezulwini mina ngingayanga ithi inyanga izulu niye
uDisemba caphule umnikelo wakho ka23 anike leso silwana udlule wena Lokho u23 nje ukwenza isokufela wena uthi unikela ngaleya lana uyiphupho Ingelosi ka23 ngo23 ingelosi ka14 ngo14 ingelosi ka25 ngo25 efike ibhale thina ngimfanekiso yabantu abasemhlabeni esithi abasibhale babhalele ingelosi ngizama ukuveza ke bangcwele ukuthi uShem ufunani kithi